megalayapost.news. Kinong elam ka New Trap Youth Council, Raj Thatrang Circle, Kilapan Pawe ka jing Sokhia ka Bajur, Halor ka jing Trey Torti, yang surok ka Balasna Lang Baka Scheme, Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. Lani ka PGMSY, ka Papanyaso Nanong Thmai Kerdem, Syakhendoso, ha ka jing Jorong ka 10 kilometer. Kinong elam jong aseng kilalik benjurip mentaka sengi, hapok ka jing elam usamla pendap masyaring, balasan ranru, da usamla Syempang Masyaring, General Secretary HYC, Riboy District, bad habakren sikilat patai kubor, kila itu, bahkan ka jing jurip, lalap ka jing pentrei, ya kan ka surok, kalong ka batorti sabapalat, hakaba karkum siang rong, kalong ka bastang, badlong kumbas siang karpet, badru laban klong da kikti. Halor kani ka benta, kaseng kala dawa mardor, bau kontraktor, bau pentrei ya kani ka kam, uri ban penpabiang ya kani ka surok, badawaru, bagi bor badikmi, jong katanat PWD, kini ban simkia, ban hukum yutu kontraktor, bau udai ban tribhai kani ka surok, katkum ki kondon balabu. Cucu kita ino elam kaseng kila mahamru, balada kontraktor, umlei ie halor kani ka benta, baru nakalian katanat PWD, kan sengap menti, nakalian jongki, kum kaseng kimbanse ban simpat, daki senjam ki pating Na iya tuh ni rung slap ini lekut. Bro, barat. Empat yang. Oh. Tertepi. Oh, asli. Loh. Nakliang jungi ka HYC Riboy District ha kajing Senran halor kajing lay jurip jong ka HYC Raj Thatrang Circle ha ka baydai bat ne usurok uba lasna nadu naka snong Bhormbong ter sedu sya kane ka snong Khendoso ha kane ka sengi kumba pi saki lamba ki dur bat ki dur ki ni lap sisa ba kumbala pensengau sangi da wei na kinong yalam jong ka Raj Thatrang Circle ni lap sisa ba kajing pentrei yaune surak kalong sisa ka baturti ki surak silenter nadu na Bhormbong sadu sya Khendoso ni lap ba kidon ki jaka ki ba kasurok kalong tliu ka thiam sapo kidon ru ki jaka ki ba wat ki muri mo ki bangyong ki gatwal kila kelon kila orpai kasurok ru i kumba di penbankum ka karpet ke bangi siang haying mitang suklit karong kala kho tekane ka pen i ba u kontraktor uba pentrei ya kane kasurok uda pentrei torti sisa de kumba la pen sengau sangi da unong ilam jangka Raj Thatrang Circle nakaliang ka HYC Riboy District ro ni dawa na une kontraktor ba udai ban trebha udai ban repair mardor ya kane ka surak silenter umde ban trei torti bat ni dawa ru ya ka PWD department ba kade ban simkhya halor kane ka benta lada ngilap ba nakaliang kontraktor bat ka PWD kim simkhya kane ka benta nyimpan se ban ya daki sinjam ki ba kham tenge bat sa kawai ru kalong ba kumba ki pajba hi ki laut ki lasaki ki yathu yangi bat kumba ngilap ruhi ba marsin sina yane surok tang stayau artayau kane surok kala kho ka jing repair jong u hoj ka don mulumala nimla banlen ni kata andre halor kata jing repair ngilap susu ba ki babun ki benta jong kane ka surok ki long kumju te ka penpau ba kane ka jing trei ya une surok omsyam la trei bha te kane ka por lamba jongpi u press and media ni pensengau sya ki bor badai pek ya une surok khamtam ya u kontraktor ba ude ban simkhya mardor ban penbit penbiang ya une surok khnang ba kanomdon jingkta ya u pajba pailang u bayaj bayang lamba kane surok man lagasni angi nakaliang ka circle jong ka Raj Thatrang iborok koi ba harkat keding seran lang jongi ba dukhat jungi ki ba halor benta step iwan bensaki kani ka surak lang ba kajing don lang jongi reu rang ba jong ka sinong ba halor kajing
wan ujuar na liang jong pai ba abde bat nu surok na liang ka seng giwan ban jungo ban sakhi ba kile I hi ba kane ke ka surok ke jong pai ba te kajing torti jong ka jong kontraktor nani beri ban kemi aban chna ya nu surok tengi na liang jong ka seng giwan ban jungo na wan tutpe jong nu surok ba Yung ni surok belum pindon kami dak peba telada unung surok ulong hakane kurkom de sekadon jikta minta kayai kayeng jong peba jong kene dong ber kene kathan jungi hakane ka kamri boy ten ini na kalang kaseng iwan hakane ka sngi ba dong ba kajung ujor jong babun ki peba bang yoi ba nong ba unung surok kajing senatorti jong nu kontraktor tengi na kaliang kaseng ngimla bersong piti wan kaliang step ban pensngo ne ban sakhi dagla kijong ki khmat bau nu surok long susah ubala jot rathai namar awalada umpat jot sibun rei kat kumbini kidak ba pilai I malumala kane kane kijing sedang mo hadin ski unsa jot kan sapoi kopor ba hadu ba ngimla su banyai lene kikali kimla su banyai nang jaka namar jing senatorti namar kejing siang ye karong molumala kejing pendunai karong kata kede tak sibun namta unu surok te ngi menta ngi dawa katkum kaseng ya kontraktor ba bade ban pe mi banyak ban sna ban marmot bahai kan surok hamtam ya kapit gubdi department bahkan Sim kia mardor abi di benu surok bahkan sna pen bah ni nak yang paseng akane step kata kade kijing kepat nak yang bapai kmi unu surok bagi di ben sna bah ne ba kiwan ben pik ban kan bahano unu surok nang bahkan ta nam ta kali kawan jong pai ba bagi nak yang paseng ang tua ba sim kia halor jong kane kam Megalayapost.news